Asikubingelele sikwamukele mbukeli wekhaya TV2. Sikuphi namhlanje sike Moses Mabhida Stadium lapho khona iqembu lomkhonto wesizwe party kulindeleke khona ukuthi ke li host ke i-first year anniversary yalo ke leli qembu lomkhonto wesizwe party zokhumbula ukuthi lasungulwa ke ngawo ke unyaka odlule ngunyaka ka2023 lasungulwa ngawo lapha ke kumbe lamemezelwa ngawo umhla ka16 December ke leli qembu ke nje lokho lamenzelwa ngomhla 16 December ke ngomhla ka16 December ozobe ungomsombuluko ke lizobe liqeda kunyaka leli qembu lomkhonto wesizwe party likhona ke kanti futhi leli qembu ke seliyiqembu ke lesithathu ke eningizimu Afrika ngomkhulu esifundeni saKwaZulu Natal ke kuyilona qembu ke elixhashwa njengamaqembu ke amakhulu kakhulu esifundeni saKwaZulu Natal. Zokhumbula ukuthi ke esifundeni saKwaZulu Natal leli qembu lomkhonto wesizwe party ke la zitholela ke u49% ke kulona ke isifundazwe saKwaZulu Natal ke leli qembu lomkhonto wesizwe party ke lizobe libambe yona ke first year anniversary lozokhumbula ukuthi kube sekuvela ukuthi ke kunodaba ke olithinta ke indaba yokuthi ke izitimela ke zalo ke abezothutha abantu ke zakaPrasa ke zivalekile ke sike sakhuluma ke nabo ke sababuza ukuthi ke ulithini uhlelo ke mayelana nokuba ke imenyezela ukuthi ke izitimela ivalekile basho ukuthi ke ake sihlisa amaphaphu kancane ke basasemhlanganweni ke bazobuyela kuthina ke basitshela ukuthi ke udaba ke mayelana nezitimela ke luqhubeka kanjani. Ngesacacisela khona ukuthi ke amatekisi ke ekulindele ukuthi vele ke abekhona ke amabhasi ke lelithutha abantu kuthiwa ke azoza ke azobe khona ke eindaweni ke lapho abantu abalindele ukuthi khona abathuleke khona ke zokhumbula ngale stadium silesha abantu kulindele ukuthi kufika abantu abangaphezulu ke kwa60,000 ke khona ke la eMoses Mabhida Stadium ke bazothamela ke yona ke i-first year anniversary ke yomkhonto wesizwe party ke. Thandana mnguni, this is iKhaya TV2 News. Salute. Sanibonani. Sizwile le ndaba ukuthiwa iPrasa ikhansele ama-train la kade afane asuse abantu bethu from eMlazi balande from Mlazi and Wamashu and the other townships. Kodwa ke siyazi ukuthi siyana ngoba siyana masela abanenhliziyo ezimbi banomona, kodwa ke thina la sikhona siyasmile sohlala sismile basizame during ama elections but bayazivalela saphuma ngapha but bavala ngapha saphuma ngapha. Namanje ngithi kunina the mere fact yokuthi bacancele ama train asi-consolidating even more, sibabonise ukuthi by the way umkhonto noma ungazama uthini ukuthi wenzani siyaphumelela, siyajikijela, siyajoja. Into esalayo ukuthi come Sunday wonke umuntu lokade afane egibela ama train uzofika futhi afike nabangani bakhe arecruit nabaye bawu2 arecruit abawu3 ehlala njalo umona phansi. Siyanicela bafowethu, kanti waye umuntu omnyama angayithanda into enhle awumkhonto wayamuhle awamuhle mkhonto, kodwa ke athi sitheleni likangeni na nonke sinithanda nonke. Then let this thing ukuthi in demoralize, in actual fact funny immoralize, because menge kuyenzeke lento le if you're not important, but because you're important that's why they had to cancel it. So asidile nabo sifikela ngobuningi bethu sicule sigcoka ama t-shirt kunokudla kunamanzi siba mnandi sharp.